Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize indwi nziza y'umugisha, indwi y'amahirwe, indwi yo kuroranirwa muri byose. Umwami Yesu abahezagire cyane, ndabasengera ngo mumererwe neza muri byose, mugire amagara meza, ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Reka ndabashimire ngene muri mukurikirana ibiganiro byacu mukabisangiza abandi, abadusengera, abadushigikira, mwe bavandimwe. Yesu Kristo abaho umugisha. Reka uyu munsi dusangire no jambo rigize iminsi ku mutima wanje, ryanditse mu gitabo cya Yobu, igice cya 5 umurongo w'9. Iri jambo ryarakoze ku mutima wanje, rivuga ngo niyo ikora ibihambaye bidaserangurirwa, n'ibitangaza bidaharurika. Amen. Niyo ikora ibihambaye bidaserangurwa, n'ibitangaza bidaharurika. Dufite Imana izikora ibitangaza bidashobora guharurika. Iyo niyo Mana twizeye, niyo ikora ibitangaza. Hariho version yindi ivuga neza, iyo ikaravuga ngo ibyo ikora birenze ubwenge bw'abantu. Mwami wacu, ibyo ikora birenze ubwenge bw'abantu. Ikora ibitangaza bitabarika, ikora ibitangaza bidashobora guharurika. Reka kwifuriza muri nondwi rino yinga rya nyuma rya kuno kwezi. Reka kwifuriza rino jambo rivuga ngo umwami Imana yacu iyo ikora ibitangaza bitabarika, iyo ikora ibirenze ubwenge bwacu, igukorera igitangaza, ikunezeze, ikuremera ishimwe. Haleluya. Iyo ikora ibitangaza bidashobora kubarika, bidashobora guharurika, niyo yonyine izibikora. Amen. Ibirenze ubwenge bw'abantu niyo izibikora, ibirenze gutekereza kwacu niyo izibikora, ibirenze bya bindi. Haleluya. Hari umutwaro umaranye imyaka n'imyaka. Umva, ndagufitiye inkuru nziza. Imana twizeye irabasha cyane kukwishura umutwaro no kwishura, kuko ikora ibitangaza birenze ubwenge bwacu, bidashobora gusobanurwa, niyo yonyine ibikora. Haleluya. Ikora ibirenge cyane. Umurongo wa 10 kavuga ngo niyo irekura imvura mu kwisi. Amen. Igakwiza amazi mu ndimiro, igakwiza amazi mu mirima, niyo izimereza ubwatsi inka cyangwa ibindi byose, niyo izimeza ibigori, niyo izigwisha imvura. Reka kwifuriza ngo umwami Yesu akugwishirize imvura y'ubuntu. Hari imvura y'ubuntu Dawudi yavuze muri Zaburi, yaravuze ngo uzatugwishiriza imvura y'ubuntu. Haleluya. Imana ikugwishiriza imvura y'umugisha muri bya bindi ukora, kubera ko niyo ikora ibitangaza bitabarika, niyo ikora ibitangaza bidashobora guserangurika, niyo ikora ibitangaza birenze ubwenge bw'abantu. Amen. Umurongo wa 11. Nishira hejuru abaciye bugufi nizibashira hejuru, n'abari mu mabaro ibashira mu mahoro. Haleluya. Abari mu mabaro izibashira mu mahoro. Urafite umubabaro, urafite agahinda mu mutima, reka ngusengere ngo umwami Yesu akuzuze amahoro. Umwami Yesu akuzuze amahoro. Niyo ishira hejuru abaciye bugufi, n'abari mu mubabaro ibashira mu mahoro. Umwami wacu azaheza amahoro abayabuze. Umurongo wa 12. Yica imigabo y'ingunge. Haleluya. Kugira ngo amaboko yazo ntagire ingene yo yishitsa. Inama zose z'umwijima ku buzima bwawe Imana izice mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibikorwa by'umwijima, igikorwa cyose kitava ku Mana ku buzima bwawe kikugwanya, Imana icice. Zaburi ya 40 umurongo wa 5 uravuga ngo Uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi, bo nibyo wiyumvira kutugirira. Haleluya. Hari ibyo umwami wacu yiyumvira kutugirira. Kubera iki? Ikora ibihambaye bidashobora guharurika, birenze ubwenge bwacu. Ntahogereranywa nawe, nogomba kubidonda no kubivuga birenze uko byoharugwa, norondera kubidonda no kubivuga birenze uko byoharurigwa. Bavandimwe, mureke mbabwire, nafashe akarorero kamwe, example imwe. Haleluya. Yigitangaza Imana yakoze. Reka naho ndakikwifurize Imana igukora igitangaza. Niyo ikora ibitangaza, ijambo ry'uno munsi, niyo ikora ibitangaza bidashobora guharurika, ibirenze ubwenge bwacu. Umwami Yesu arabikora, ibasha kudukorera cyane. Niko Paulo yabwiye Abafilipi, ibirenze amasengesho yacu nibyo twiyumvira. Reka dusome mu gitabo cya Luka, harimo inkuru nziza nshaka kubasomera. Igice cy'indwi umurongo wa 11 dusomeye. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara cyitwa Nayini, abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo y'igisagara, basokoroka bajanye umuvyimba kuwuhamba.
wo muri icyo gisagara bari kumwe nawe, yari umupfakazi. Uyu mwana nyina yari umupfakazi, uyu mwana yari kinege, ntiyaragira murumuna we, ise yari yarapfuye, uyu mama yarasigaye wenyine. Haleluya. Ahura n'umugabo witwa Kristo Yesu, uzukora ibirenze ubwenge bwacu, ibidashobora guharugwa. Yesu umwami wacu arabikora. Umviriza umurongo ukurikira ukavuga ngo, umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubariye ati ndacurira. Abwira nyina, bari abantu bahuye mu nzira. Mwiyumvire namwe mugiye guhamba, muri mu nzira mugahura n'umuntu akababwira ngo nimushire iyo sanduka hasi, amaze akabwira nyiri umuntu wapfuye ngo ntacurira. Haramubwira ngo ntacurira. Haleluya, ntacurira. Yigira hafi y'ikigagara cyangwa isanduku, ayikorako. Abahamzi barahagarara, aravuga ati muhungu ndakubariye ati vyuka. Haleluya. Twizeye Imana izizura abapfuye, nizikora ibihamba ibirenze ubwenge bw'abantu. Bene data, iki ni igitangaza cyari kirenze ubwenge bw'abantu bose b'Inayini. Ab'Inayini bari mu babaro, bari mu morogo, bari ko baravuga ngo Mana biragenda gute, ariko bahora n'umwami Yesu wa wundi akora ibitangaza bidashobora birenze ubwenge. Haleluya. Aramukorako, aramubwira ngo umuhungu vyuka. Umva igitangaza cabaye, uwari yapfuye aravyuka, aricara, atangira kuvuga. Yesu amuha nyina. Wari wapfuye, hari ibyawe bisa n'ibipfuye, reka mbibwire ngo Yesu abikoreko, abizure mu izina rya Yesu. Hari ubuzima bwawe busa n'ubupfuye, hari ibipfuye mu rugo rwawe, hari ibipfuye ku kazi kawe, hari ibipfuye mu mubiri wawe, hari ibipfuye. Mwami Yesu agukoreko. Haleluya. Aza kuri ibitangaza bidashobora guharurika. Amen. Amukorako. Wa muhungu waravyuka, aricara. Haleluya. Ngo muha nyina. Mungu wetu asifiwe. Haleluya. Umurongo wa nyuma ukavuga ngo bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati uvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe. Uvugishwa n'Imana hambaye aseruke ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi bati Imana igendeye abantu bayo, Imana ikugenderere, Imana igendere urugo rwawe, Imana igendere umuryango wawe, Imana igendere umubiri wawe. Urashaka kuba umaze igihe kinini uruhijwe n'umubiri urwaye, urashaka kuba umaze igihe kinini muri icyo kibazo, urashaka kuba umaze igihe kinini ubabaye, urashaka kuba umaze igihe kinini utameze neza. Ndagufite inkuru nziza, ngufite inkuru nziza ivuga ngo umwami Yesu aci wawe. Haleluya. Niyo izikora ibitangaza birenze ubwenge bwacu, bidashobora guharurika. Haleluya. Niyizi bikora. Yakoze igitangaza. Bano bantu baravuga ngo bavuze amajambo meza, bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati uvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe. Uvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe. Kandi bati Imana igendeye abantu bayo, Imana ikugenderere, Imana igenderere umuryango wawe, Imana igenderere ibyawe, Imana igenderere ibyawe, izure ibyawe. Umva, yaravuze ngo mu gitabo cy'Amatayo ngo Yesu arabitegereza, arababwira ati kubw'abantu ibyo ntigishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Kubera iki? Nizikora ibitangaza birenze ubwenge bwacu, bidashobora guharurika. Yesu agukoreye igitangaza muri ndwi. Haleluya. Muri yindi dutanguye uyu munsi. Haleluya. Umwami Yesu agukoreye igitangaza. Izizora ibyapfuye. Uyu mwana w'Inayini, indirimbo zarahindutse, ahari amarira yahinduye impundu. Baririmbye zaburi ivuga ngo niko kohora dukora ibikomeye natwe turanezerewe. Bagiye bariko bararemba. Mwiyumvire abari bari hasigaye mu gisagara mu mihana yabo, babona baragarukanye na wa muhungu ariko arahimbaza Imana, ariko aravuga ngo twahuye n'umutu witwa Yesu. Nakwifurije guhura na Kristo Yesu, bahindura ubuzima bwawe. Izari bipfuye bibe bizima. Haleluya. Reka ngusengere, duze ukwizera kwawe, dusengane nawe. Ndagukunda Yesu, ni wowe uzukora ibitangaza bidashobora guharurika. Haleluya. Ndasengeye umuntu uri kurankurikirana, hari ikibazo afite gitandukanye, ndamusengeye gukora igitangaza. Wazuye uyu mwana, araba muzima, aricara, atangira kuvuga. Haleluya. Baravuga ngo uhambaye yashyize muri twebwe. Ntata dasenze ngo shiki wawe ubakoreko. Uri umuntu arwaye, uyu uhijwe n'umubiri, uyu afite umubabaro w'umutima, uyu afite ibibazo bitandukanye, ndasenze ngo mukore igitangaza. Ni wewe uzukora ibitangaza bidashobora guharurika. Urakoze Mana, icubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.